Pemirsa umat Hindu Tangerang, mewah PHDI Kota Tangerang saha Paikatan Boentek Bio. Ngemargiang upacara nanam dasar pura Prajapati ring rumah duka Boentek Bio, jalan akses tanah Gocap Kota Tangerang. Tetujonnya ne, mangda umat Hindu, pemekasnya ne umat Hindu Tangerang, sida keayahin becik. Umat Hindu Tangerang, sareng PHDI Kota Tangerang, ngerawin rumah duka Bontek Biu, sane megena ring jalan akses Tanah Gocap, Karawaci Ilir, Kota Tangerang, ring pengeroh inucap kesanggre becik oleh Ketua Pekilitan Bontek Biu, Romo Robi Santamoko, sarang pengurus sanilianan, rawi mangkin rumah duka Bontek Biu, sampun kemargiang nanem dasar pura Prajapati, gena inucap pacang kata kaanggen ring pemargin pitrayatnya, Ketua Paikatan Bontek Biu, Romo Rubi Santamoko Mausang, Pura Prajapati pacang puput tur keresmian oleh Wali Kota Tangerang, ring tanggal 14 November sane jagirau. Lianan punika, Ketua Yayasan Widya Kertajaya Tangerang Iwayan Suseno, ngaturang para masuk sama majang Paikatan Bontek Biu, melarapan kawentenan pura Prajapati puniki, umat Hindu Kota Tangerang, sida kaayan becek ring pemargin pitrayatnya. Merupakan hari bersejarah bagi umat Hindu di Tangerang, yang mana pada hari ini dilakukan peletakan batu pertama Pura Prajapati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Bontek Bio yang telah memberikan areal lahan untuk Pura Prajapati Tangerang ini. Ini merupakan bentuk dari kerjasama, bentuk realisasi dari kerukunan hidup beragama di Tangerang, Provinsi Banten. Sekali lagi, saya selaku Ketua Yayasan Widya Kertajaya Tangerang, mewakili umat Hindu Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Bontek Bio. Saking Tangerang, Juli Suwarte miwa ketut Sumadiase, Muningayang.